بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. مسيب جلبة تدوبة o weltanama on jarnama on tolnama ka radio Tamata FM. haray musidɓe julɓe tedduɓe ko sadi moɗon ko tooli moɗon e oɗo radio, ko tooli moɗon e wallitagol oɗo radio, ko tooli moɗon e addugol publicité ji monɗin e oɗo radio, ko tooli moɗon e wawugol kippugol oɗo radio. musidɓe julɓe tedduɓe, haray alhamdulillahi rabbil alamin, hande lawol kisal on no Tamata FM ko teddungal e moɗon, ko tooli moɗon. haray hiɗon weltana, hiɗon duwana, hiɗon jarna, hiɗon tora addugol publicité ji monɗin e oɗo radio, nde tawde oɗo radio kañum kadi no wallitade kaɗo dina, onon kadi wakkile hara on waway wallitade oɗo radio. musidɓe julɓe tedduɓe, haray min wi on ko tooli moɗon alhamdulillahi rabbil alamin. hande kadi hiɗen wondi e ɓeɗo karamokoɓe me en tedduɗe, karamokoɓe me en andaɓe, karamokoɓe me en ɓe tawi tigi tigi on hiɓe wakkilani en fota e oɗo radio, hiɓe wakkilani en fota e ɗi programme ji dina. haray ko teddungal e moɗon, ko tooli moɗon. haray ɗulle ko homɓe ko oustaz Mouhammad Madina Sow. ɓeɗo ko karamokoɓe men wonɓe en waɗande hande mawdu mo tawi komo habbiɗen, komo wonɗen e nande, komo wonɗen e yi'ude. ɗulle ko honɗum ko finde ɗo mayde. wono andirɗen noon, hiɗen andi en fop meɗen ko ɗum ɗo woni ko habbiɗen. ayeje yewtude ɗen ka alqur'ana fiyi mayde no ɗuuɗi, kamɓe kadi ɓe suɓani en o mawdu ɗo hande. fiyo en wawu wurude gurdam moƴƴan, fiyo en wawu si ɗum ɗo hewtani en hara ko nafa tun heɓoyte yeeso. hara hiɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe, ko tooli maɓɓe. tafaddal ya ustaz. jazakumullahu khairan. inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi. قولا وعملا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين قيوم السماوات والارضين لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه وقتفى اثاره الى يوم التنادي. اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. haray ɓawo nde ɗo ardinande meɗen yettugol Allah tabaraka wa taala, kanko hande yettore nden fof wono yettirno hoore makko e ayaji hewude. o wi alhamdulillahi rabbil alamin. e ko wona ɗum ɗon, haray ɓawo ɗum ɗen tori Allah tabaraka wa taala ɓe ɓeydo yurmede e kisal e hoore oɗo annabajo meɗen ko ɗum woni Muhammad bin Abdullah e ɓeygore maɓɓe nen e sahaba maɓɓe kala ñentinoɓe no moƴƴiri ha ñande damgal. yo Allah to ɗum arsuko en o newnan en ñentingol nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no ɓe hana non ñentinirede ka finde e ka konguɗe e ka kuuɗe. amin. haray no cheikh julde makiri noon wonde manna nde ɗo yewtere men hande kowoni yilade hoore muɗum ko fi nde ɗo mayde. hiɗen andi nde ɗo mayde ko hunde hittude e julɗo on, ko hunde hittude e kala neɗɗo tagaɗo, kala marɗo wonkin haray no hitti e makko. haray noon no ɓe yiwiri noon wonde manna ko karamokojo o oye nami karamokojo fewɗon ɓe falji moƴƴa, tawde noon komi talibajo walla towde komi tuwaylib wonɗo e ɗaɓɓude gandal. han joni haray gandal dina ka hiɗe andi lannata. haray ɗum ɗon ko torare ɓe waɗani on tigui toɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala. yo Allah on jaabin du'a maɓɓe on ɓe waɗalan karamokojo gollitirawo ko on tigui andi kon. amin. haray ɓawo ɗum mi salmini on salminagol islam, tawata ko goɗo salminago Allah tabaraka wa taala o ƴetti o waɗi hakkude gomɗiɓe men ka hawle ɗo wonde mannoɓe salmodir hakkude maɓɓe. Allah to ɗum wi wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum. si arima ɓen gomɗiɓe ayaji Allah to ɗon wi'uɓe kisal Allah woni e dow moɗon. mi toɗi ko Allah to ɗum waɗu kisal makko ngal e hoore meɗen, waɗa yurmede makko ne e hoore meɗen, waɗa barkiji makko ɗi e hoore meɗen. kala heɓuɗo ɗiɗo piji tati haray o malama aduna e l'akhara. yo Allah to ɗum malnen kanna ɗo malnen kadi kala akhara.
haray anden wonde manna finde do mayde hinde hitti hinde tiidi hinde mawni ko dum Allah to do yewten ka suratul mulk wonde manna yettore nden fu tabitani Allah tabaraka taala on tagudo mayde nden si o tagi gurnan dan asika goddo landi Allah to don ko fi hono tagiran da mayde si tagiran da gurdan Allah to don wi liyabili wakum ko fi yo jarribon ayyukum ko homboy modon ahsanu burata mojjinde amalan gollal o inna lo den burata duddinde ko burata mojjinde gollal to don asuke mojjingol golleji men din o jabanen wadan joddini jannatul firdaus ala on haray mi wasiyoto hore an mi wasiyon onon julbe heditibe lan e odo radio tamata fm 92.6 won koloma do wonde manna en hulu Allah tabaraka wa taala sabu non ko do woni wasi Allah to don wonande aditibe ben e sakkitibe ben Allah to no yewtir non wala qad wasayna alladhina utul kitaba wa iyyakum an ittaqullah me wasino ke adinobe on ben okkabe defteden e onon kadi fewnibe ben yon hulu Allah tabaraka wa taala ko kulol Allah to don woni manan kun jullon tawat Allah subhanahu wa taala kadi wi fatazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa yobe anden ko budi mobbide ko yobe te gon fo ko kulol Allah tabaraka wa taala ngol haray mi wasike horan hulgol Allah to do mi wasike onon heditibe lan e odo sai yen heblano fiide do galle ruttorde woni nde do mayde nyande tawata haray wetay tawa goto tawa kayndi do leedi addo duubi temedere hande godde men wadano kayndi do leedi haray ande wonde manna ko don woni sakkitorde kala tagado kala mardo wonkin o meeday mayde Allah to don yewti nun haray ande wonde manna kala ko woni gon kaberde men e kapitali men dum do foko fewnginande dum Allah subhanahu wa ta'ala nyande dangal wonkin kala anda ko ardini e golle mojje ko ki sakkintini en to Allah to don arsuken gollugol golleji mojji o wada joddini jannatul firdaus ala haray ande enen yo beedo julbe wonde man nela don sallallahu alaihi wa alihi wa sallama be redini en be yamiri en yen anduto finde do mayde sondo kala isai Allah ni sallam be maki akthiru min dhikri hadim alladhat fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dayqin min al'aysh illa wasa'ahu alayhi wa la dhakarahu fi si'atin illa dayyaqahu alayhi sallam be maki wonde manna hebbine andugol finde do yirbinede weldi din ko dum woni de do mayde sabuno ha e goto e jiyaado Allah tabaraka taala walla tagado jantaki fi nde do mayde e sanga bittende e gurdam makko dan si wona dum don ya wona e sabu yaajinangol mo yani ngure makkon si goddani ti wonde man kala ko mari ka holle do nyande gota e dum lannay Allah to do wi ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq kala ko jogi don ko halfina don dum ko lannay dum ko iway dum ko gase dum joni konko woni ka Allah tabaraka taala ko woni ko heddoto kon yalla to don arsuko en andugol dum faamugol dum goljiragol dum wonde man kadi neddo ngo antata fi nde do mayde o jantata ko fi nde do mayde e sanga bittende haray mo songi himo bitti walla himo mari fere si wona dum do wona e sabu faadi nangol mo gurna makko dan walla yanni nangol mo gurna makko dan fa ta'ala ma'i ibadallah natadhakkar nihayatuna min hadhihi alhayat fa inna as-safara tawilun waz-zada qalilun wal bida'ata muzjah haray kono e jaabi Allah tabaraka ta'ala are en foden anditen fi nde do mayde anditen fi lannode men den wonde man nan dan do gurdan aduna wona heddoto dan voyage men on ko to ko juutudo joba men kan no fandi haday marchandise on ko rabbudo ko fandudo inna hubbal baqa fi hadhihi alhayati wa karahati almaut amrun fitriyun 'inda kulli wahidin minna walakin la sabila wala mahisa min almaut fa innahu nihayatu kulli makhluq haday ande wonde man neddo on fittanu neddo on kala ko taga kon hino yidi wurugol si goddo si ayni do goddo maaye jango haray hande kadi o tajike haray hande kadi o maapike ko honno gerdata si goddo no andno ko hande say o maayata haray o preparato gasa o wattano nyamugol o wattano dakimata gol sonno makko o wattano fusay aduna si wana rewgol Allah tabaraka taala tabutugol dum do fi yo maayo hore ko Allah to don yidi yalle kon siden hiden anna sallam hari be seratano tadugol Allah tabaraka taala yo okkorbe sakkitorde mojjere haray ko dum neddo jiya don haray o hana welsindagol e tadugol Allah tabaraka taala yo Allah to timminirmo timmode mojjere haray Allah to don timmini en timmode mojjere de dan gorna men adna do amin wonde man dum do ko hunde wadanu en kala fittanu neddo kala mo be meden wiidi wurgol guntan jutudan kono anden non wonde manna lawol ala fere ala immorde dadugol de do mayde mo be meeday mayde ko damal mo be natira e maggal mayde ko tas mo be yarida e on don tas wona innugol tas on yonata mo be yaray don mo be hebay nde do ko enete ko mayde hay ko don lannode kala tagaado Allah to don yewtunga ayat alquran wonde man ka sura ali imran ayat 197 wonde man kullu nafsin dha'iqatul maut kala ko enete ko fittandu wonkin oni do nafs ko kala wonkin nati nder do ko wadi woni nakra wadali mo ma'rifa sakona ko wonkin woti ko wonkin jidin fu kala ko Allah to don tagi kon meeday ko enete ko mayde nokko go wi kullu man 'alayha fan
kala ko woni ko e hore leydi ndin ko lannay ɗum ko iway ɗum ko gasay ɗum noko go wi qul innal mawta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi lghaybi washahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun wonde man ande nde ɗo mayde nde wonɗen e dogude nde wonɗen e hulude en daɗatande ko en hawreɓe mayde andi ko wonɗa kon dogude siko ɓawma iwtiri a wawi dadde no gasa kono ko kala ko fewruɗa ko ɗo wonɗa fottude mayde Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu tabitino mayde nde mulaqikum ko hawrede e moɗon kala ko yorda hinde ɗon en toki Allah to ɗon yo timmini en timmode moƴƴere fa innal mawta huwa aqrabu ghaibin yuntazar wa ma yadri al insanu la'alla an yufajihu ajlah fi ay lahzatin min al lahzati wa huwa muqbilun ala dunya ghafilun an akhirati wa ma dara al miskinu anna malaka al mawt yantaziru hare koni wonde manna koko ene temayde ko hunde wirninde ko nde woni ko habbano mo be no habbi ɗum hino wirni hino surani kala jiyaɗo kono ɗum no ɓatti neɗɗo on ɓuri kono ndol makko ngol hara neɗɗo on anda ko hende tuma ndeɗo mayde woni ko juhatamo ko hende tuma nde aratamo e kala alhaaliji ɗi o sifori ɗin ndeɗo mayde hara no on ɗon neɗɗo ko fewtude o nduɗo adunaru himo joga fi aduna bimbi kikire jemme ñalorma himo wejjiti fi lahara makko on welsidi fi lahara makko on hara noon neɗɗo miskin jon o anda wonde manna ndeɗo mayde no habbitimo sowno kala e sa'i nde fiyo nde tamu wonki makko kin fiyo ruttoka Allah tabaraka wa ta'ala innahu laysa hunaka waqtu muhaddadun ya'manu fihi thumma ba'da dhalik yasta'id al-maut innama al-maut lis-saghiri wal-kabiri walidh-dhakari wal-untha walirra'isi wal-mar'usi walil-'alimi wal-jahili walish-sharifi wal-wadi' hare ande ndeɗo mayde est ce que ko fi neɗɗo to goto waɗana oye mayde nden nela sallama ɓuri moƴƴude tagore nden fof ɓuri teddude tagore Allah tabaraka wa ta'ala nden fof kono oɗo tigi o feƴƴini nela Allah subhanahu wa ta'ala wi innaka mayyitun wa innahum la mayyitun Muhammad pellet ka maayo kamɓe kadi hettiɓe ɓen koɓe maayoɓe goto ala hettotoɗo e hore ndiɗo leydi hare ko ɗum waɗi o inni mayde nden ala wagutu dottanaɗo neɗɗo wonde manna ko hende tuma mayata ɗum ala haray anden ko woni importance ko e neɗɗo on ko yo heblano ko yo prépare fi nde ɗo mayde sowno kala e sa'i haray mayde nden wona fi paykoy ko tum waɗana wona fi moɓɓen tum waɗana wona fi gorko tum waɗana wona fi suddiɗo tum waɗana wona fi lanɗo tum waɗana wona fi lamaɗo tum waɗana wona fi gando wona fi majjuɗo wona fi tedduɗo wona fi jasuɗo foppu mayde nden aray rewa e hoore muɗum fa ya'khudh bin as-sana wa ibn al-mi'ati wa ibn al-50 wa 60 wa laysa lil mawti dawa yanfa'u ma'ahu haray ande wonde man mayde nden are nanga neɗɗo mo hitande mo lewru mo lebbi tati mo yontere mo jonte ko ɗum waɗi yeeɗo woɓɓe jibinane inne hande on inde bobo nden hande on yaltingo inde bobon yo yaltine fiyo fembe woɓɓe si fembay tawa mo bobon sirti aduna hara ko hande nde nyande woni ko happana ko ɗum waɗi neɗɗo mo be no mari happu mo happana mayre ne si ari nde ala nelde nde ala landade a yahay tum feere ala haray ko ɗum waɗi nde nangay ɓiɗɗo tawata komo duuɓi go yani komo hitande hara ko ma ɗum neɗɗo nayejo mo duuɓi temedere walla mo duuɓi 50 walla mo duuɓi 50 haray ande mayde nden nde ala lekki nafayki si woni mayde nden ari si aduna fo moɓodiri spécial ɓe fof fi docteur ɓe wawɓe fof lekkele ɗe ɓe jogitiɗen fof si ɓe inni kiiɗo wonkinki hataka Allah tabaraka ta'ala o noddi tigi ɓe wawata gaynude ɗon ɗon en seydi ɗum hiɗen reni ɗum hiɗen andi ɗum haray ko ɗum waɗi Allah to ɗum wayi fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun si ari laje maɓɓe ɗen si hewti ɗe timmi ɓe nettinantake sa'a ɓe yawtinantake sa'a haray ko ɗum waɗi Allah to ɗum kadi walan yuakhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun wonkin ki nettinantake si woni lajal makki on timmi Allah to ɗum ko humpitoto kala ko neɗɗo woni ko gollude ibadallah kono jaabi Allah tabaraka wa ta'ala linatadhakkara man mada kayfa tawahum hadimul ladhati wa mufarriqul jama'at ayna al ahbab wal ashab wal jiran wal akhilla haray kono jaabi Allah tabaraka wa ta'ala mijito ɗen anditen ɓeɗo feƴƴimɓe ko honno ɓe feƴƴiri ko honno nde mayde ari taggiri gurnam maɓɓe ɗan wa taggowo gatal aɗo hande walla wona rewani ni ɗe wonɗo e musidɓe men tedduɓe mawnuɓe marɓe jawdi marɓe gandal marɓe sifaji ɗi neɗɗo hato jeeɗi ɗin fof kono hande ko honto ɓe woni hiɓe ka nder leydi nelaɗon sallallahu alaihi wasallam kamɓe ɓuri mawnude kamɓe ɓuri teddude kala ko taga kon adda e hono ndeɗo leydi kono honto ɓe woni hande hiɓe ka nder leydi haray ande ndeɗo mayde ala ko accata na neɗɗo wona ko mari kon foppo lannayyi ayna al aba wal ummahat wa izza'u al asdiqa ko honto woni neniraɓe men patiraɓe men
nene ben don honto ben woni honto babirabe men honto manta sorobe men woni hande goto salani kedo goddo fiyo lintane mama sorobe makko joobo o wata andude hakke hay goto e mabbe hay dida bon hay tan mo wobe ben anda kanu suduran lil majalis wa bahjatan lin nufus wal majalis wa unsan lil qulubi tawathumul manun wa hila bainahu wa bain ma yashtahun hare be do fo be wonno kambe wonno ko habborte jondeji din si arama jodama fireni yo walla fi moftodiral ka be ngure kongal to netataaki habe tawe goto men minta kongol ha mawbe ben seno alaje honto be woni honto be woni habe be hobe na be hewti be na be hewti si kongol gol bante be jonnite kongol gol be maka kon honto be woni hande ben feƴƴinino mayre ne ari nangibe do fo o yani o wadi heedode hakkude mabbe e ko be yiduno kon ka holle do hare ko ni enen kadi ko dum habbiren anal jababira wal muluk mimman hakama dunya konto be bandi be dundarankeebe ardinobe ndido leydi aduna do no wodi laaminobe aduna fo honto be woni hande fir'auna e kono mungu honto woni hande ko nandata be neddo kala ala dumotore hon leydi goddo ko mari laamu o folloto nyande go ko wadi non ngudo laamu ko juude Allah tabaaraka wa ta'ala woni himo jonna mo faala himo jatta juude mo faala himo teddina mo faala himo jasina mo faala yalla to don teddinire en dinal islam ayna aadun wa thamud wa fir'aun wa dhul awtad wal qayasira wal akasira was sanadid wal abatil be do fu honto be woni be do fu be mayde ari rewi hore mabbe hay fus me minake mabbe kullu ata alayhi al maut fa huwa rahinatun bi amali be do fu mayde ne aranibe hare mo be mabbe no jogiti golle mun den ton nyande dangal mo be ande golle mun den eske ko neddo aljanna wala ko neddo yite انترك الله تبارك وتعالى يوادن أصحاب اليمين آمين ولو نجا أحد من الموت لنجا منه صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليه سيوين يقول هدوتو قول دادين ديدو مايدة كون الله صلى الله عليه وسلم ونكو دادة ديدو مايدة كون إني أو دادال ديدو مايدة ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لدامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو نجا منه أحد لنجا منه أمين الله على وحيه والسفير بينه وبين خلقه جبريل عليه السلام ولكن هيهات ثم هيهات وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون أفإن مت فهم الخالدون لا نرسل الله سبحانه وتعالى يوتين وندمنا odo nelaado sallallahu alaihi wasallam me don ali bandinke wo bandike neddo baawo ma si anga feƴƴini heddagol ka holle do si anga feƴƴini ene kambe heddoto ka aduna do o ala heddoto do en tori dum en to den hiden felliti dum hiden andi dum innal insan لا يتذكر حكاية الموت إلا بعد أن يفجع بموت أبيه أو أمه أو أحد من بيته فيتذكر أن هذه هي الحقيقة الواقعة التي يقر بها كل أحد نقدر نوم وما وتاته في اللي تدي غونغول تبنتنا ندو مايدي سي وانا غودو e kawtal makko ngal walla be ngure makko ne burde ne hebbade mo si feƴƴini da wonde biro ma babem ma ko be won ko danki ma be woni sabu jibinede be danki ma be accitali man si be accuno makko wonda don togoso nyuudi no wa warde ma yite ngen way nyaamude ma ndian an way yolde ma kono be danki ma be si woni anawni be nawna si a welama be wele ha mawnuda wonda goddum se weni no dedo mayde de accayno goddo walla neddon fildata fi dedo mayde hasi woni babi makko mo jibindo mon dankido mon o feƴƴina to yeso makko nyande go biddo mamo jibinda feƴƴina juude ma ande wonde man dedo mayde ko gonga kawtal mama ngal wonduda ila darnuda don kono wondi don nyande goto be hande kadi be wodaka be do fop be yehino ka la khara haray dum do mo be men no felliti dum hino andi wonde man dedo mayde ko gonga tadhakkaru ibadal ayyama tanqaluna min baytikum wa qusurikum wa amwalikum wa nisaakum fasta'iddu lima amamakum fa in ahadana la yadri mata naqla kam nushahid wa nasma mimma yakhrujuna min buyutihim mu'afina salimina thumma la yarjuna illa ila al maqabir haray andi ten yajabi Allah tabaaraka wa ta'ala nyalaade de eggetende ndido leydi henka la khara manto de miijito den fi dum mo be mi tasko fi dum yo antu fi dum ko sallama kanen yo neddo yahutuma be ka kaburuji o andita fi de do mayde sa yata yo kaburu do hay goto ala memminde ananande hito goto ala nande hito fus no ton mo be no deddi o maabi ko no gerde ton handa ko no be woni ton ko dum wadna sallama yamiri en yahutuma be juragol dido kaburuji du anobe wonbe ka kaburu na do ortebe ko du antebe wona do ortebe ko du antebe anditen wonde man enen kadi nyande ko haray den leton ko dum wadi no ngalɗini moƴƴa yaheɓe berdeji tawata ko téléphone ji ɓe yewta donc conteneur on hewti o hewtali si waɗi konngudi e nder ɓerde ɗum hatto jina mon naati e nder ɓerde no duwa ɗannil téléphone on taw o équipe fi oɗon neɗɗo honno wattinirte honno surrirte jangganmo du'a hatto jina on e jangganede ɗon ɗen hara wona waɗugol bide aji ton waɗugol ton konngudi tawata ɗi hatto jina ɗi yiiɗa ɗi yaada e ko fewndi kon haray ko ɗum waɗi
arbe wen li kulli maqami maqal on kala hunde ko darida don ko wolete kon non ko yewte kon non yani si woni fewndom fay mayde ari tappugol don jimbe don yaadi ko sa jolle yaada nyande inde bobo ari don den wullugol no yaadi yaada hade ko dum wadi way miije to andete wonde manna nyande iweten den eggeten den e odo aduna iwen ka étage gi men hande no wodi musibe men patron be men fulbe men yani musibe men sibbe men tigi marbe étage gi di kondotako tawadon woni kasare ga walla leede yaltade wona Sénégal Amérique ton fo be mari étage ji be mari kubeje tawata neddo hay lando marasi majji hakke kono hibe anduto wonde man nyandego be yaltinte dum no ko dum mawni yo ko dum darnirawo ko dum tiidi wo ko nyandego mayne are sotrama don landon ko mari soribe o ko mari gardi ko wosi mayne aranimo goto wata mo dandude goto wata mo hadude ko do be darotobe adda sardi ko baaje be darobe fi sakka golodo lando fi goddo to wado mo goddum tak ciongil hewtumo kono simayden ari rewa won hakkunde mabbe don munna gete mabbe goto yeta malakul maut aro jetta wonkin doy goto andata habe hara wona ede ande annabi Sulaiman ko no feƴƴinirno jinnaaji ɗi no dari hidi kurko hidi dari don ɗi anda o feƴƴinino ko ɓay woni tuggordu makko no ñamama o fokki ka leydi ɓe andi o maayi Allahu akbar haray ko ɗum ande wonde manna ñande go en satte ɓe jawle men en satte ɓe sonnaɓe men haray préparo den heblano den fi ko woni ko yeso meden godde meden anda ko hende tuma woni ko eggata e odo aduna yahaka l'akhara en nani en jentike wonde manna jelo e meden yalta e der galle mum bimbi no fokkiti Madina no fokkiti ka golle mum tawata hande kado yiltota ko e der galle ka kaburu directeur yarata heewi wadobe dum usa julle en heewi nande en heewi ide wadebe accident harata hande kadi ko don ki en wonki ngi sordoto yaltunobe ka suudu mum no acci be ngure mum no hedabbangol be ngure dabbangol be ko be nafo dabbangol be ko be wurira dabbangol be kono be gerda e aduna mabbe on ko jeno e iden dum wadi dum no heewi hara ko yaltube be selli fusu ala e mabbe fusu ala be musude hara be jiltota ko kander galle mabbe si wona kander kaburuji hara ko non anditen wonde manna nyande yaltaten nder e do galle meden hiden welti e anda ko no yiltito den ene e yiltito ton hara ko ka hara den selli no yaltini den non ka walla ko e hore hara den ronda e nabaka kaburuji anda hara ko non تذكر حينما تلبس ثيابك هل تخلع أنت أم لا يخلعها إلا المغسل إن الواجب أن نستعد للقاء الله فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه هري أنت كدي وند من نسانغا ندون بورنو تو كفتان ماكون كومبلي ماكون هانديكو جمعة مو بينو بورني تشونتي مو بودي هيتو سابونون كو عيدي من انن جولبه بن هدا بورنا دي دون هدا لوتي هامو هدا بارفيني هامو هدا بورنا دي ودول كمارو فرمانا هورما بوتون جادي اندو اون دون ساي ene ko min borton to dum hoorem walla ko loto on ka fuudeji ko woni ko bortami min jito dum ko sekete aywa walla ko sekete anda bay wobbe ben hare ko sekugol lince den wata borta go hande kadi Allahu akbar hare goddan dum hare ko waddi en ko en heblano fi nde do mayde kala yido do yidugol Allah tabaraka taala Allah to don yidugol e makko kala anyudo yidugol Allah tabaraka taala Allah to don kadi anyay yidugol e makko kullu nafsin dha'iqatul maut wa inma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur hare wonde man Allah subhanahu wa ta'ala o yewten e wodo ayat al imran kadi ayat amde capande jeetati e jowi wonde man nakala wonkin ki meday mayde den ande ko yobete den golleji men gollo nin ka aduna do ko nyande jargal nek Allah subhanahu wa ta'ala faman zuhziha wondo wo pottinado anin nari ga yitengen wa udkhila al jannata aw nada al janna faqad faz hare odo mali kun doni malal gal tigeti Allah to don arsugen dum o dandan yitengen onaden al jannatul firdausil ala wa inni kadi wal mal hayatud dunya gurna dan wona illa mata'ul ghurur si wona dakamme hodayde hare neddon wata hoditor ko lannata fi ko heddoto fattaqullaha ibadallah wasta'idu qabla an yatadhakkara al insanu wa anna lahu dhikra allahumma ij'alna min al mutta'izin bi maw'izil quran al muntafina bi zawajirihi al waqifina 'inda hududi hare hulen Allah tabaraka taala jabi Allah toddube wonde manna heblano de fi nde do mayde anditen neddo on wonde manna fere ala o serta ende dan do gurna aduna nyande woni dum hewti wata hadintinede wata nettinede hare anden ko woni julbe إذا كان هذا هو الواقع والمصير لكل أحد فحري بنا أن نستعد وأن نعتبر بهذه الدنيا التي هي كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء هذا يكون سيوني كندون الحالي نتدو وردون كلا تغادو كندون الحالي ما كن يند فير يند فير على ويوي ودو أدنى ويحكى الآخرة هذا إنه هاني أميدن إنه هندي نبودي هندو دين جلوبين هبلا تدفين هذا مايد تسكودين في ودو أدنى عندنا ودو نوايوا ميريري
wa sa dari ka gudron do joni a hayni ke yeso to hara oto ala dogude iya ton sikka ko ndiyam ya innaɗa yarde an hara ronda hara ɗum le wona ndiyam ko merere tun ko hunde tun woni ko piɗintinna ɗon wona gonga إن مما يذكر الموت وزيادة المقابر يقول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة هذا نجيها يبيجي والتو دي نتون فيو أنتو في دون مايدة واو بريباران الله تبارك وتعالى وهبلو في مايدة يقول جورو يقبرو جدين yawgol juuragol kaburuji no jeeha ko ɓuri mawnude ko ɓuri hittude ko wata waltare neɗɗon no heblano fi nde ɗo mayde ko nena sallam ñande gore sahaba ɓen fof no tumbi ɓe landi ene ko hombo e moɗon hande woni ko surroyi fure goto jabaki Aboubakir toni jongo wi ko min ɓe landi ene ko hombo e moɗon woni ko hoori hande goto tonali jongo Aboubakir wi ko min ɓe landi ene ko hombo e moɗon itti sadaka hande goto wi ali ko min Aboubakir wi komin ne sallama landi ko hombo naybu ɗum mi wejjiti ɗoni taw ko hombo woni ko itti sadaka ko hombo woni ko hoori ko hombo woni ko surroy fure ko hombo woni ko daaroy nawnuɗo ko hombo woni ko daaroy nawnuɗo hay goto jabaki e sahabaɓe Aboubakir toni jungo wi komin nelaɗo sallam maki neɗɗo goto e hoore lendin ɗo moɓidirta ɗiɗo fiyakuji nayyi si wona jeeta yimɓe aljanna wala to ɗum waɗen yimɓe aljanna enen kadi ɗen wawi wadde si waɗi dara nyalande tenen no jaay nyalde horteɗen tenen e alkamsa walla sappo e joyi horande nyande fi Allah tabaraka taala ɗaɓɓa ko ɓuuri fandude ko marɗa kon itta fi sabilillah jonna haton jinɗo woni ɗiɗi ɗaɓɓa kilni ko ɓurɗo ma ɓattade yaha dara nawɗo ma wona musidɗo ma de wona ɓen ma woni ko nawni wona baɓe ma wona biro ma wona hay goto e musidal magal ko musidal ma ka dina tun ɗaɓɓa ɗum par ce que sa yegan nder labtani ko feere ala heɓay to nawɗo yaha dara nawɗo fi Allah tabaraka taala woni tati ɗaɓɓa ka quartier ma ko hombo woni ko feƴƴini hande taweɗa fuure on juulugol mo lotugol mo kasangingol ha wattinoye heɓa ɗiɗo baraji si woni a heɓal ka quartier ma jinda a heɓay sa heɓal yaw faysal a heɓay ton kan heɓoto biidnillahi taala jaha juula oɗo musidɗo ma yaha wattinamo heɓa kiratoji ɗiɗi nden salam maki kala tawaɗo ka fuure ha o juula o wattinoya haɗa mari kiratoji ɗiɗi baraji mawnuɗi Allah tabaraka taala tun andi ittiri muɗum nam say ɗum mari nam haray on weltanama on jarnama fota haray mi weltani ko min jarni on fota yo allahu subhanahu wa ta'ala on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude joddi on andintini en ɗo ko ɓuuri e moƴƴude e andintinanɗe haray mi weltani ko min jarni on fota ko addi kon taw ɗo en yejjitoyiɗen andintina wona makirɗon noon fi horugol ɗiɗo nafiloji haray hande ko 12 lewru ndun janggo ko 13 e 14 e 15 haray wonande horowo ɗiɗo ayyamul bid haray ko janggo on tigi horata horugol ɗi no moƴƴi haray wono makirɗon ɗo ni haray tigi on horugol ɗo ha e tenen on si on tigi fuɗɗike janggo haray tenen on kadi natori ɗon haray on tigi heɓi baraji kañum kadi horugol alkamisa on e tenen on hara ɗum ɗon kadi naati nder ɗon haray tigi on min weltani ko on min du'ani ko on min jarni on fotaw sage yo Allah on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude en joddi haray anditugol fi nde ɗo mayde hino wallito julɗo on no o fewira waɗen misal raɓɓiɗungal ene oustage gila fuɗɗiɗon nande kaariɓe no feƴƴini hiɗon yahude ka fatunde on senike ka fatunde ha hande yi'uɗon sonnajo no watti ton pantalo ka fatunde on yi'i e fatunde sonnajo motara o yi'i e fatunde accitirɗo ni ɓandu mum o yi'i e fatunde waɗɗo dolokun tirikohum ɓandu nun no yaltiti ko tawde fewno ɗon yurmede nden no woodi yurmede nden sino woodi wallitoto on tigino o waɗira ngal ɗo peewal haray musidɓe julɓe tedduɓe o darsuɗo wattana yila e makko fota noon ko ɗum waɗi wattangol yila jento tamata FM e ɗeɗo jumaje si 10 heures o yoni haray ko nafoore molanande ndaare nafoore ko heɓuɗen hande ko ɗum waɗi si en ndaari ko nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maki kon fi Sayyidina Abubakar moodi en taway tigi on ɗiɗo moƴƴereji ɗiɗo hino mawni ko ɗum waɗi haray hiɗen toro Allahu subhanahu wa ta'ala on ɓe wi'ayɓe oɗo ko kefeero yo Allahu on ittuɓe ɗum yo Allahu on ittuɓe ɗum yo Allah on attirɓe peewal ngal nelaɗo du'anta ko goɗɗo ko aaden aljanna an wi'a en on ko kefeero haray yeeti en an ko honɗum woni diina ma kan ko honto noon ko an woni julɗo on o way haray musidɓe julɓe tedduɓe min weltanike o min jarni on fota haray ko tooli moɗon ka tamata FM haray meɗen wiya on ko saɗi moɗon ko tooli moɗon haray noon
siɗon faala hendade honno radio on e hino ɗo numéro ji ɗin ko 662 16 33 99 et 628 49 75 83 haray ko ɗum ɗo woni numéro ji ɗi wawa ton noddirde ɗin hara hiɗo weltana hiɗon jarna fota amma siko lettre ji ɗi wonɗon e windude ɗum ko SMS on o waɗa 669 48 05 69 ɗiɗo numéro 65 yaafe ko 669 48 05 65 haray ko ɗiɗo woni ko waɗa ton haray noon kadi si yiɗon faala addude publicité ji mon ɗin ga hara on yejjituma hara on andali so noddi ɗiɗo numéro ji kadi ɓe wallitoto on goyi ɓayru ɗon hani wallitade oɗo radio tamata FM ɓayru radio on no walliti on goyi onon kadi wonɓe suivre ka lawol kisal wonɓe ɓen extérieur wonɓe ɓen ka woni o ka woni e nder adna on haray hiɗo wawi wonde ka wonɗon ton addon publicité ji mon ɗin ka tamata FM haray ko saɗi moɗon ko tooli moɗon e oɗo dars ko tooli moɗon e jantagol ɓeɗo mokobaɓe men kelɗuɓe haray tigi tigi on hiɗon du'ana hiɗo weltana hiɗon jarna haray hiɗo wawi continande e mako on tafaddali hawsage nam haray no cheikh julle wiiri noon haray radio tamata FM himo weltana e kala golloɓe gaɗen toɗi Allah tabaraka taala yo ɓeydu baraji e golleji mabɓe ɗin o waɗa barke e muɗum o moƴƴani alhaaliji ɗi haray karamokoɓe men ɓen kadi fof no teddina no tolna e oɗo radio e andi docteur wuri en ɓe senoto ɗo sondo kala e sayi kamɓe e docteur ba en e ko nandata e mabɓe karamokoɓe men ɓen fof Cheikh Ibrahim Ba en e nandeɓe maɓɓe nam salamu rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah kono makitoɗo honto noddu ɗon men nam bisimillah awa jarama on jarama e Allah weltane fof on kadi albarka alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan naam haray no inirɗen noon no jeeya ko waltoto neɗɗo o heblo fi nde ɗo mayde yawgol juuroyo ɗiɗo kaburuji no jeeya e muɗum anti neɗɗon o fellita o anda wonde manna o waɗo aduna ñande go o iwa e few o lannayi wonde manna laharan ko ɗum woni ko heddoto kon refti ɗum kadi on tigui hasba hoore makko oɗa o hasbode o hasba hoore makko ɗen siko golle moƴƴe o yetta Allah tabaraka taala naam assalamu aleykum alhamdulillah hono makita ɗo noddu ɗon men bismillah awa yallah weltane fo amin onon kadi on jarama amin albarka jazakumullah khairan assalamu aleykum nam ino ɗen on tigui hasba hoore makko o hasba hoore makko siko golle moƴƴe woni hoore muɗum o yetta Allah tabaraka taala saabu noon ɗum ɗon ko tawfiqu min Allah ko Allah to ɗum woni ko arsike mo newnanimo waɗugol ɗen ɗon golle moƴƴe on tigui tawi kadi koye asko ɗum ko boni o woni o tuuba o ruɗɗo Allah tabaraka taala aɗo mayde nayi arde e makko no jeeya e muɗum windugol wasiye makko on yaqul rasul sallallahu alaihi wasallam haqqu mawrin muslimin yabit laylatayni wa lahu ma yuridu an yusiya fihi illa wasiyatu maktubatun inda haray ko noon haray no jeeya e ko waltoto neɗɗon fi heblagol fi nde ɗo mayde naam assalamu aleykum salamu rahmatullah cheikh alpha omar sow wandara ɗo e jaam no woni ɗon jarama o weltanama yalla gon ko ɓuure moƴƴe yalla hebbin barke e sellal e moɗon yalla arkitimin sifa mon boyi laggine ɗo amin onon kadi haray ko honni hen ko bonnata golle julɗe tawata bofneje sil hara hay ko ɓuure famnude so hewtideyi e muɗum dargal tawata golle moƴƴe ko yimimo golli fof ɗin ɗon wona sabu ha ɗum bona honni woni ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah aleykum salam wa barakatuh haray cheikh julle o nani landangal na mi nani nono ɗo walle haray ko noon woni cheikh alpha mar so landike hen ko honno wonta saabu bonnugol golle jeeyaɗo on hara so hoti lahara wala ko ɓuuri fanɗude baraji ala golle fof ko dartane haɗa no jeeya e ɗum ko ɓuuri mawde ko bonnata ko golle on ashirkul akbar oɗo shirku mawnuɗo ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o janti annabaɓe yaada sappo e jeetato e page goto o sakkitori walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ɓeɗo ɓe mes maɓɓe ɓeɗo annabaɓe jantanima ɗo fof an neɗɗo wonɗo janngude alquran ɓeɗo fof si ɓe shirkanno Allah tabaraka ta'ala golle maɓɓe ɗen fof poɓayno kombo no woni an wona a ɓiɗɗo annabajo wona a ɓiɗɗo hay e goto si wona neɗɗo jeeyaɗo tun e jaabi Allah tabaraka wa taala ɓen an sa shirki ko ɗum wiwɗa haray shirque on o ɓattetake o hoppetake eɗen toɗi Allah to ɗon kala wonɗo e oɗo shirque Allah to ɗon ittuma e muɗum o yaha tawhid laaɓuɗo amin haray ko noon ɓuuri mawnude ko bonnata ko golle jeeyaɗon no andirɗen noon haray ko ɗoni no jeeya e ko neɗɗon heblato fi nde ɗo mayde windugol wasiye makko on siɗa mari ko wasiyoɗa
miɗo sallama maki haray haqqe neɗɗo julɗo no hani so tawi woni mo mari ko wasiyo to hara wonali jemmaji ɗiɗi feƴƴiramo si wona hara mo windi wasiyo ino ka makko ɗon haray windugol oɗo wasiyo no wonde ko wonde nafoore moƴƴa no jeeya e ko inneten ɗo windugol ɗe ñamale ɗum ɗo noon jama men on woni jannguɓe wonaɓe jannguɓe fof no welsinde fi muɗum eyi no winde e papier oy nam aleykum salam wa barakatuh وعليكم السلام وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم نعم على سيدنا الحمد لله نعم أحمد إلى يلتنا من في وندان درس الله سبحانه وتعالى يبون قبول مسجدين جدي. جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم هون ونونو نعم من بندل نعم نعم بندل جنبي مين جنبي. ya assalamu aleykum on weltanama on jarama haray ɓeɗo make ko gambiɓe woni جزاكم o الله خيرا weltanama أحسن الله inchallah إليكم البركة ara mbiɗa maɗo landa kam mi lanto kadi joni masalan so tawini goɗɗo ari ɗo joni e juurugol wona fana o taw alo نعم لن جنتي ماكي ok o ari e juurugol fana o taw masalan ɓe wiidarɗe ɗiɗi ka fana fana on ko ɗar nadiya juulede o tawi ɓe wiidarɗe ɗiɗi ibaji ɗi lanto e nder ɗum joni noon julde makko nden kanko on boni o tooritima an arta tawɗe ɓe wiidarɗe ɗiɗi on joni noon tawi ko ono wi komi joni ko onno wawata aray wattude ɓe haara hanko daɗi ɗiɓre a taw ɓe wiidarɗe ɗiɗi haray ko onno wawata timmintinarɓe ɓeeɗa fi kala haare ɓawoɓe tawdamo makko ɓen ɓenno haare kamɓe ɓe wiidarɗe ɗiɗi an haray ko darde ma ɗiɗi hara ɓe enno konno wawata aray wattude ɗum kono wata tawni faami julde ma nden nam nam famike haray ko noon ɗon kamo ko ɓe wiyay neɗɗo on ɗon ardinaɗon ɗon ko kanko timmina julde makko nden suwa ɓeya habbitomo ɓe jooɗo ka ɓe timmini ɗon kamɓe o yaha timmina darɗe makko ɗen ɗiɗi o ara o tawio o salmina ɓe salmina ɓaawo makko walla kamɓe tigi ɓe wawi salminde ɓaawo ɗon hara kanko timmina julde makko nden wallahu taala ala wa alam nam nam aray mi weltanike on fota gambi toon haray ko tolimoɗon ka radio tamata fm ko tolimoɗon inchallah jasakumullah khairan haare noon yiɗen andinten ɗo hunde wotere fii ka lande wona docteur wuri en ko ɓe woni spécialité ɓe ɓen fii landeteɗe jaabe e ndiɗo leydi men ko ɗum waɗi goɗɗo wi no wonde mana la yufta wa malikum fil madina goɗɗo wata jaabagol landal imam malik no wuuri madina hiɓe woni ɗon haray kadi min kallan jaabi la yutta sifa ɗum ɗon wata jaabagol lande wona docteur wuri en hiɓe e ndiɗo leydi hiɓe woodi ɓe selli naam assalamu aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh ko moussa kuyadde hombo tawya bisimillah cheikh moussa nala toon alhamdulillah o wara on jarnama o weltanama allah on weltanen fof jettiɗo toɓɓere tiiɗude toɓɓere wonde fayda juriɓen foti wattande hillay mum moƴƴa jasakumullah khairan tawi nden nayde ɗo nde duwa hijlanede so wonti kadi no antude nde towno be towno a wulay allah a wulay lurrugol bannumaɗo ma musidɓe ma ko noon woniri no selli ken ay kono so woni wondi yejjiti tinnare tum wondi defata mara e haajatake no selli ken jasakumullah ene lagna ɗo no haara jammago no wattanno hilla moƴƴano anno yurmodiral ngal e pottal ngal e famodiral ngal ene ɗuuɗi no ɓuuri no selli no selli no selli ɗo allah subahana wa taala ya hikkini mayde ma ya hikkini kala ko woni kon fof ya andi kala ko jokkuɗa waɗa andi ha mayde nden tannete nde habbima ka woɗɗa noon kadi wallahi waɗa e doy wonti wulay allah wonti kadi waɗa e dow no selli ken si tawi ka maɗo jawɗi etoɗa e nafirande julɓe allah ɓen eɓe duwaɗa nafude ɓen non woniri si tawi ka laamiɗo yurmina fesma waɗa doy anda ko wattede ni anda ɓurɓe mal dow laamu e doole e kuuɓe feere ino no selli ken wallahi on jarama ara on wetnama wonɗon gadara heeɓi ene heeɓi heɓede moƴƴa ko wattata ɗon kadi nam ko fii ɓe sahabaɓe on wayi fenno nini ni heɓen warde ɗi radio ajina ɓe sahabaɓe hay mawɗo on fokki ɗon ko fii ɓen sahabaɓe men wanno jasakumullah khairan min faami assalamu aleykum warahmatullah assalamu rahmatullah barakatuh jasakumullah wetnama on jaga inchallah albarka boy haɗa anintine lande ɗen mi yiiɗi hara ko hoore mawdou mo yewta ɗon woni ko yiiloto amma si woni lande go yowodirɗe fiqhu e goɗɗum go haray marane ɗum docteur uri en e nande ɓe e cheikh ndiar en e nande ɓe mabɓe ɓe inchallahu taala jasakumullah khairan haɗay ko fii ka windugol wasi on ɗen inuɗen wonde man nano jeeya e ko ɓuuri hittinede neɗɗo julɗon ko winata kon ɗeɗo ñamale makko o ɗaɓɓa agenda ɓurɗo e laɓede hara ko yeɗɗuɗo hara sa feƴƴini taw roɓɓe ma ɗum fayɓen ko oɗo ɓerto jiwgande taw fi honɗum andugol ko honɗum winde makko kono yiye woɓɓe no winda ɗo sa julde ñamale ma ɗum hara ɓe ñawlini walla ɓe ñawla e nokku gotum endirta inde neɗɗo winda ɗon yeeso makko 20 millions inde neɗɗo Mouhammad Julde Diallo
20 millions Moussa Camara 100 millions non kono goɗɗo famirta ɗum ɗon si a maayi acci ɗum ɗo haare ko nambara canda sennodira siko ñamande walla siko kanko e siko kalifu e siko kanko duwama e siko an duwamo haare ko ɓuuri laɓede kon on ti waɗa agenda ji ɗiɗi si heɓata feere agenda ji ɗi waɗa agenda ɗiɗi agenda goto sendidira ɗi o winda ɗo kala inde jonde ɗo koɓe mi ñawli ɓenni winda belam ɓenni o winda ɗon o manina o labina moƴƴa harana e kay kala hende bobo walla kala hende ɗum o ñobba no bugo kapubel si windama e nokku labaɗo yeɗɗuɗo haare si woni a feƴƴini adete yaare ɗon taw hanno ko hombo ñawliɗa ko hombo ñawlima wawe jittidirede kono sa acci ɗum ɗon haare acci jiɓol du haare noon labaka haray noon waɓu toon ɓe signali en o woɗɗike haray ko ɗo wonɗen e darade haray cheikh julle ɗon wawi en timminande ɗon e o jasakumullah khairan wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray 8 86 47 47 ɗon noddoto lan si woni on wawa heɓde feere noddugol ɗo cheikh julle ka jonna o numéro maɓɓe ɗon inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah haray on weltanama on duwanama on jarnama fota min inde nden ko mouhammad julde diallo jibinande bañal laaɓe andiraɗo on bañal technologie service e lawol kisal haray numéro on ko 664 33 06 56 et 628 08 87 07 haray hiɗo weltana iɗon jarna iɗon tolna ka radio Tamata FM haray tigi tigi on ɗum ɗo fi anditugol nde ɗo mayde no tawa e ko ɗum ɓurata en nafude fi yo en weltanike on min jarni on haray hiɗon wawi en rawnanade waɗanon en duwawu inchallah jasakumullah khairan haray ko ɗon e darade saabu no waggo toon كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فرج هم المهمومين ونفس هم المكروبين وقبل لنا المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون